nuko dutegerezwa kubohora igihugu cyacu kandi abavandimwe dufite abavandimwe badufashe ahubwo dufite misiyo yo kubohora Afrika. Yes, ariko kuko tudafatanye mu nda abazungu bazokoma dukora ibinyene bagomba dufata nk'ibijuju kuko umengo ntidu ariko usiko muri iki gihe bishe n'umuhungu wa Gaddafi wari ugiye kuza amahoro muri Libya. Kuki tutarakara abanyafrika? Kuki imitima yacu yabaye y'ibizanga gusa? Niyo plane yabo. Uwuje wese afite ishaka ryo kubaka Afrika bategerezwa kumukuramo. Niyo plane yabo, ariko turamaze kubamenya abanyafrika no gufatana mu nda tugakora tukikurako aba basumirinda b'abazungu, kuko aba bazungu ntaho bafise basoroma atari ku banyafrika. Ivyo turabizi. Nuko dufatanye mu nda twese twobikurako aba basumirinda biwacu b'abanyepolitike babi bashigikiwe n'aba bazungu, tukongera tukabikurako, hama iyi Afrika yacu ikaba Afrika yunze ubumwe ikora, hama bagatangara. Ariko tugifise abanyepolitike babi bumva amabwire yabo bagaseha bahagara ngomba kuvuga bapfukamye mu nda abanyagihugu, bongera baha inguvu aba bano bazungu, tuzokwama muri Afrika turi mu nduru kunyene, turi mu nzara. mutapote ngahantu turafise ingeso yo kwicara gusa twumvize mu mutapote abantu bazi ifoko duhaguruka. Nico gituma dutegerezwa guhaguruka. Jesi numva nk'abanyagihugu batabona ibihugu vyabo iyo biriko biraja, biri ibihugu biba ivya mbere ivya mbere shatse kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi raba ingene gikenye, igihugu cya mbere gikenye cyahora ari igihugu cifashe. Kubera abanyepolitike babi, hamuje ngaho ukabivuga bagaca bakubwira ngo urumo anti nagomba kongeraho kuri akora nakavuze kare. Abantu benshi bahari ariko ndavuga 2004 aba yuko CNDD-FDD iza twari igihugu kigira 10 mu bihugu vya mbere bikenye ku isi, twagira 10. Uno munsi turi igihugu ca mbere kenye ku isi mu myaka 20 gusa. Wewe ndaba kuva bashika ingene ibintu vyagiye bihinduka. Laba amafaranga y'u Burundi ubu uyari musi y'amatanzania, titimagine musi y'amatanzania. Hama umurundi akaza ngaho ku ntuze, akaza akajejanga ivyajejanga, akibagirwa yuko wewe ariye kubera abasendede bamuha, akibagirwa yuko hariho bashikiwe canke bavyarawe canke abandi abari bo bose barara batariye, agaca ashaka kuvuga yuko igihugu kimeze neza. Ubwo n'ubwenge nyabaki. Barundi kanura mubohora igihugu cyanyu, kuko nta wundi azoza kubohora igihugu cyanyu. Utegerezwa kwibohora wongera ubohore n'igihugu cyanyu. Ego mugabo mowa jewe nanje hari ikintu kimwe ntari dakoro nawe, sivyo? Ubu unyina mwebwe Red Tabara bifo yuko mutahura yuko ivyo bintu vyuko mushaka yuko everyone must be in Red Tabara kugira tugwane ibi bintu, sivyo? Wamaze kubona yuko abazungu yaba Burundi yaba Rwanda yaba Kongo ibi bintu bariko barabiraba. So namwebwe naho mwogwana muvuga muti ngo mwese ngo nimuze ngo muba batabazi, I don't think yuko iyo message muko muratanga ari message kagenda. Oya kagenda. Sorry gatorinda gafite jambo oya kagenda. None jise usigaye mbuza kuvuga ibyo shaka kuvuga. Oya kagenda sivuga kuvuga mugabo hotire ampe stop pre mugabo urashaka kuvuga. Yego stop pre. Oya Dako ikabasa vuga. Emotion ashaka gukora emotion mugabo nejewe ndafise ibyo shaka kuvuga right now kubera nabonye ibintu bya enough is enough.
urabyumva ndabikubwira kubera iyi level turiko ya enough is enough. Nimba tuguma tubona ngo ibi bintu we can do it alone ata abantu bamwe turi kumwe cyane tubikora twenyene muri sovereignty yacu umwe wese mu gihugu ciwe. U Rwanda rukora urwacu muri sovereignty yacu, Kongo igakora ukwayo muri sovereignty yayo, u Burundi bugakora ukwayo muri sovereignty yayo. Nababwije ukuri aba bantu tuko turagwana nabo we never make it tudatahuye yuko we have to be together kuko baba batubona as one person. Ubu unye ibintu biriko biravugwa hanze, ibintu bijanye ngo n'abahutu n'abatutsi bivugwa muri Kongo batubona nk'ibigoryi. Oya batubona nk'ibigoryi karacamo twatuko tugwanira kumwe mugabo abarevolutionnaire turafise aho tubivuga n'ukuntu byogenda mugabo ntitwoca niko mvuga nti as long as bo batubona ko turi bamwe mugabo natwe turiko turagira revolution nitubone yuko dutegerezwa kuja hamwe. It's a mistake. Icyo nashatse kuvuga uravyumva wenje kugwanya no jane nitabara ndayikunda nabona mu arabizi ndabakunda n'abantu bari mu mutima wanje mugabo barafise un certain défaut yuko ibintu byose bitegerezwa kuba alone muri bo gusa. Iyi world turimo muri uno mwanya n'izina ry'Imana abazungu ko bariko barayigwana bariko batugwanyiriza hamwe twese ubu badushize muri same box mushake mu birabi kuko ari amasezerano barenze n'amasezerano araba ibiyaga bigari araba Great Lakes mugabo bayarenze bayabona kandi they don't give a fuck about anyone muri twese ngahani. Ubunye bavuga abahutu abatutsi nibyo abazungu bazi whether you like it or not. Ni wagwana wewe rede tabara bazovuga ati n'abatutsi bariko macha bashaka kwicara abahutu. Ubu niko biri niyo sendede yavuga ngo iragwanya bazo bati n'abahutu bashaka kwica. Ubunye sendede ni guverinoma y'abahutu, u Rwanda ni guverinoma y'abatutsi. Umurege tabara kusa urumva yego naho muzanye mugabo yakagenda c'était pas le moment vraiment yuko ndumva urashavuye kandi c'est normal urashavuye kandi nkuko bandi bose bashavuye mugabo au fait raba ugabanya gashavu kurumva wewe ariko avuga anje naye ko avuga by'u Burundi naye ko ndamugarura nyine namaranye jewe ndikomvuga en general agenda uranyikoreye mu gatondo undi nawe yanyikoreye ambwira ngo ni umugore wawe. umva mu wangu mubwira ikintu kimwe jewe abantu benshi baranyitiranya uravyumva mugabo uwo wibaza ngo ndiwe one day mwese muzotangara one day. I know for sure who you think I am mugabo one day for sure muzotangara. Icyo navuga gusa ni kimwe as long as ndabivugiye ngaha muri uno mwanya twese dushavuye kandi jewe motion gise ampaye ndayumva kuko muri uno mwanya ndashavuye sinokubesha mowa ndashavuye sishavujwe n'abanyafrika nishavujwe n'abazungu nishavujwe na Etats-Unis muri uno mwanya. Ariko icyo biciye binyigisha nuko naho tuzoshaka kugwanira etat de droit mu Burundi tudatahura ariko bajya abazungu bashobora kubitubuza bashobora kudufata nk'abansi bagashigikira sendede tutabitahura aho mumenye yuko naho turiko turaja raba bariko bagwanira ukuri icyo tubitahura the first one twese twari twemera umuntu najewe yahora mama inspiration yo kuba uko ndi ngashobora kuvuga nti uyu muntu niwe wa mbere mbonye abwira abazungu ati quickly wala kaza kantu gatonda kajyanye kaja kantu je karampaye nguvu yo kuba kagenda uwo ndi muri no mwanya and then baramuntwaye kandi bamuntwaye atari no ku rugamba yari muri sesenofe yakurikije amategeko baca bamukubita igisumu mugongo yakurikije amategeko. Ivyo raje kuri jewe ico byanyigishije yuko ugutwengeye niho bashaka kukwica. Ivyo rero tutabitaho
tutabitaho turabagambanyi bro, turabagambanyi. nukuri kw'Imana ubwiza ukuri Inshuti yawe ya hafi tutabitaho iri ko we have to be kugambanira. together tutabitaho ko we have to be together in this world ya Great Lakes. Iyi ni kiringwana y'u Burundi gusa, ni kiringwana y'u Rwanda, ni kiringwana ya Congo yonyene, ni ingwana ya Voilà. Great Lakes. Voilà. As long as we don't understand that, I'm sorry, tugira amahoro. Mugabo mumbabarire kubona natwaye umutima mwese ko muri nganda ndabakunda n'umutima wanje wose. Mumbabarire rero. Nimba runo bana turagutahura nimba runo bana arende akarimi mvugishije ishavu mumbabarire. turagutahura mo wongira wo bandanya natagira ko natanga ijambo numva kagenda isukari yaciduga twari tumeze ubwo nyene mugabo Isukari yaduze kabisa mumbabarire Fred. Ndasabye imbabazi. kagenda wenda ikintu Mowa yavugaga ni semu n'ibyo twavugaga ni bimwe, ahubwo dukwiye gukangura imitima y'abantu bafite revolution mu mitima yabo b'abanyafurika, kuko ibi birareba umunyafurika kugeza muri Tunisia hejuru no kumanuka ukagera South Africa. Ntabwo dukeneye leta za South Africa, dukeneye abaturage bafite revolution y'imitima yabo babona akagahinda, kuko ntabwo urari igihe twitiranya, ntabwo revolution ikorwa n'abayiteje. Abateje icyo kibazo sibo basaba inoza impinduka, biragoye. Ahubwo abo bibabaza, ababibona, abatabyifuza nibo bakora impinduramatwara. Abo rero nibo duhamagarira. Ndahamya ko no muri CND barimo batabyifuza, hose barahari, kuko nkuko hose haba hari abantu beza n'ababi baba bahari, ariko turahamagarira beza ba Afurika. Ni ukuvuga ngo abeza mu beza, urumva abeza ba Afurika nibo duhamagarira. Ibi bintu birabareba, bafungura imitima yabo, bahaguruka avuga ati ariko se ngewe uru rugamba narurwanisha iki? Ese no kuba nashira umuntu amazi, uru rugamba aho sinaba ndurimo? Ni imitima kuza ikwiye gufunguka iti dukwiye kubaho, kuko ntabwo dukwiye kubaho imyaka yose dutegekwa n'abajenosideri. Impamvu mvuze ngo jenoside yakongera kuba muri Afurika nibihagarare, ni ukuvuga ngo abantu basubiye inyuma kubera amahoro no gushaka umutekano, kugira ngo ibintu bikemuke neza mu mahoro. Barangije baciye icyuho, baraje barenze kuri ya masezerano. Babandi bavuze bari hehe ko bafite ijambo? Bari hehe rya jambo ryabo ko twabubashye, kuba ko wenda babubashye kuko bakunda amahoro? Ese bo bari iyihe sayidi yabo turayizi? Rero iyo mitima imenetse y'abanyafurika ikanguke, ibyuke, tureke kugira imitima imenekeye mu rusengero. Oya, tugire imitima imenekeye ku byiza Imana yaduhaye, ari wo mugabane, ari byo bihugu dufite. Turwane ino ntambara, tuzagera ku bukungu bwose twirirwa dushaka, kandi tuzayirwanira aho turi. Buri wese icyo ashoboye azarwanaho yicaye, kandi umutima wawe nuwumva ko ari uw'indwanyi, gutsinda biri hafi. Ntago basogokuri batagwana uno munsi twaturiye, bagwanisha imiheto, bahagwanisha imyampi, kandi bakagwanisha n'abafise amapistole, ariko barabagwanije. Aba babire abazungu baharondeye Afrika, bayirondeye kuva kera. Abasukuru bacu baragwaniye Afrika, barabomora, baragenda. Uno munsi twebwe twarize nk'uko bize, tubakoramwo, tubabamwo, tubasumbye n'ubwenge. Bamwe turabatwara, urumva, abandi turabakoresha, urumva. Uno munsi kare warabona umuzungu ukamenya ngo ubonye ikintu citangaza. Uno munsi twaramenye umuzungu icarico, twaramenye umuzungu ko ameze, ni couleur de peau gusa, nta kindi. Ntibadusumbye umutwe wapi kuri bamwe mugabo. Ndiko ndakubarira ndaguhana akarorero kamwe kuko aho tubaye je mbaye mu bazungu, mugabo iyo turiko turaganira ndamubarira nkumurikira ngamba ati bon, ok, hariho manipulation tuba tubivuga tutazi, tutazira la vérité. Ok, muyimenya mutamenya, mutayimenya, mais restez chez vous. Si vous venez chez nous, muze gukorera amafaranga, muze kudandaza, hanyuma mutaye nk'uko natwe tuza ngaha, tukaza ngaha kudandaza,
kurondera ubuzima mugabo tutohagarara ngaha ngo mvuge ngo je mu Bufaransa n'ubw'iwacu ngo ni wacu ngaha no pas du tout ivyo bakabimenya ntugararo nka CNDD-FDD turavugana n'abantu muri CNDD-FDD barakubarira ati ni ukugira ngo nshobore gufungura mugabo ubwo n'ubuhemu mugabo uno munsi si bose bari pour n'ibyo CNDD-FDD iriko irakora ejo hagize akazodore kanaho abantu bangahe bagahaguruka barya abantu batarishika n'ibihumbi 10 by'abasenedede bose boca bakurikira igisabwa niki igikenewe niki nuguhaguruka hakaba umwero umwe hakaba umuleader umwe wiringoma no abaye umwero yabaye umuleader uno munsi niho M23 igeze uno munsi M23 irazwi Kisekedi yavuga yuko ari nyambari sipa kwa vide sipa kwa pardon urumva ariko uno munsi barafise bari bashitse rero ibyabaye mu Rwanda bakabwira ngo subira inyuma bagaca baje gutegura genocide ivyo ni ibintu twabonye tutari bwasubire kubona uno munsi bibaye kuri M23 barageza aho bafata bati ntimusubire inyuma kugira ngo baje gusubira kwiga strategy yo kubamara uno munsi nivyo bibaye eske none mu Burundi ntihabe oberiyo hakaba gutabara Burundi hazohava haza umuntu ngo reka tubumvikanishe nimusubire inyuma kirazira impossible ntibishoboka ibyo systeme zabo twazimenye ntukajye wirefera ku bintu byabaye mu Rwanda bro no bro ndabyerefera ko kubera burya ikibe ikishikiye umubanyi no nawe ushobora gushikira ejo uravyumva urumva igishikiye umubanyi nawe gushikira ejo ibyabaye byose nta kintu na kimwe ciza kirimwo urumva nta kintu na kimwe ibwirizo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe ukunda wewe nyene rero nimba ubona yuko ubonye umuntu apfuye nabona igikoko gipfuye urumva yuko wowe uti igikoko capfuye cyari gikeneye ubuzima kubera ko ukeneye kubaho umugenzi wawe ntabeho comment tu peux m'expliquer que ushobora kubaho mugabo umugenzi wawe agapfa I know that ariko ntukajye wirefera ku bintu byabaye mu Rwanda pourquoi explique-moi ujye utanga urundi rugero bro oya non mbarira uti pourquoi mbari nisigurira uti ntusindabyigenda mbarira Basha kunsigurira urusha kunyexplica nkatahura ikintu uvuze kiranumvikana cyane ni ukuvuga ngo ayo masezerano yo gusubira inyuma ni nayo yatumye mu Rwanda jenoside yarabaye abazungu batwara imbwa zabo sibyo RPF yemeye kujya mu masezerano bayibwiye subira inyuma yaravuze ati subira inyuma umva ijambo gusubira inyuma ngo bubahirize amasezerano ya Arusha RPF subira inyuma bajya gutegura jenoside iraba barongeye bati musubira inyuma abantu bava Uvira basubira inyuma ibibaye ibi bintu by'aba bantu gukomeza kwijandika mu mwanda waba Afrika ikwiye gukanguka iti ababi dufite rega oya mugabo ndashaka justice kumva icyo ashaka kuvuga mumbabarire nashaka ko nyexplica pourquoi no kwirefera ku Rwanda sinzi ko ari ngaha justice sinzi ko ushobora kuwusigura it's okay muganire nari okay tamio okay nukuvuga yuko ibyabaye mu Rwanda byaretse kungana n'ibyabaye mu Burundi jenoside yarabaye mu Rwanda yarabaye mu Burundi sivyo habaye iki ibyamoko ubuhutu n'ubututsi abatwa ntibarimo ntibavugwamwo mukora byumva ikintu coco abantu bamenya abarundi n'abanyarwanda baravukana n'impanga nkuko babivuze jewe uzozambarira yuko umunyarwanda tushobora kwangana ni nk'uzu zo kumbarira ati muri umunawe canke mukugwawe cyaye mushikawe turashobora kugira ibyo dupfa
umuntu tuvuga mu nda ya mama na papa imwe turashobora ico dupfa muri ico gihe umuryango uratwegerana tukavuga tuti okay uje turavuka ntaho dushirana tukicarana tukaganira mugabo umuntu w'umubanyi ndakwara rigombunya nkugende eske none nkaje bimariye rero ikintu cyo abantu boshira mu mutwe si ibintu twebwe ntitwitegetse kuvuka turabarundi abandi ngo bavutse abanyarwanda kandi twasanze twavutse tuvukana mu gihe twavutse tuvukana rero nk'ibigoryi bitazi nuko uko Burundi rwabayeho n'u Rwanda ukuntu rwabayeho uko umuntu azi kuvuga ibyongereza n'ifaransa basinje atabonye yarabisomye yarabyize afise historique histoire y'u Burundi n'u Rwanda kwavyumva akaza ngaha kwereka yuko jari ibintu bindenga abo bantu bose aba bantu bameshe mu mutwe abantu bameshe mu mutwe ifoko tubarongorora ivyo babakuyemo ubwenge babakuyemwo bahawe n'Imana ubumenyi bwo ntari bwo bafise turabe dusenga Imana ibosubizemo uno munsi umudede aravuga ati jewe ndakurikira nyene kugira ngo ndabe ico ngaburira umwana yemera guhemuka yemera kuza akavuga ibinyoma akabesha uravyumva mugabo yoronka umubohora yovuga ati muri ko murabona abantu abakoroneli abaliyetena koroneli abakapitene bariko barahunga igihugu baja hanze kubera iki abarimu bariko barahunga mu Burundi w'imil baheruka kugenda bariko bahunga iki hacaze mu by'intera hamwe bari mu Burundi tusa gufasha CNDD-FDD iyo CNDD-FDD ikaba iri muri Kongo kuja kwica abantu muri Kongo ntiyagiye gutabara ntiyagiye guhagarara hagati yagiye kwica abantu bari kubagwanira agateka kabo mugabo uno munsi murakuru rugenze Tanzania yaragiye iravuga iti ivyo muri kumura tubwira ngo dukore sibi irasubira inyuma Kenya irasubira inyuma Uganda irasubira inyuma mugabo ngo Burundi bugumayo uno munsi Trump ati nimusubira inyuma turagize bigenda ukuna kuriya amasezerano yarasinywe Doha amasezerano yarasinywe abantu barumvikanye yuko agiye kuba agahengwe umwe wese aragumye aho yarari nkuko babisinyiye nkuko babivuganye hanyuma ivyo birabaye umwe araje arateye uwundi aramwisha ejo mu gitondo bazotubarira iki nacyo twiteze ko bazotubarira eske ahubwo icyo bazotubarira ejo uzocakira gute uzogifata gute nta kintu ubonamo yuko abo bazungu bagumye barondera kumwe kuri bazogokuru yuko baza gutwara Afrika njemba mu Bufaransa mbarira ikintu mu Bufaransa kihari do valeur kimwe kihari do valeur kimwe cotunga mu Faransa hariho embargo canke ibindi nta kihari Bece no vuga nuko barazi yuko la richesse iri wacu intambara zo muri Afrika zigumaho umwanya wose nuko hariho bamwe babashinga ntahe bakidadira bakanka bati wapi kirazira ko muza kirazira ko tubaha nimba gushaka kuza nimuze muzana amafaranga mubake amayizine mugira ibiki muduha yacu mubikorereho mubwa bigumeho ubu muri Europe hariho systeme y'uko hari amahero dushobora kurenganya frontière mais pour envoyer
ushobora gusaba credit muri Europe ushobora gusaba credit ngo uje kuyifinansa ahandi hantu en dehors ya Europe c'est interdit kubera iki bagerageza kugarda amafaranga yabo je nabaye umu sportif international professionnel urumva kare aba Ethiopie aba Kenya aba étranger nitwe twatwara amafaranga menshi urabye competition ukaraba ibihumbi bigiye muri Afrika barabonye bati non hors de question bataha kurondera ngo uwagiye participa afise nationalité française niwe baherako guha amahera kugira ngo ayo mafaranga ntaze araja hanze ikintu ca sport ni ukuvuga course à pied amafaranga aravamwo arahera pe baca bayashira hehe baca bayashira muri football kugira ngo amafaranga agume sur place uyu mu footballer ahembwa amahera ategeza kurohama taxi ategeza gutanga kandi ategeza kubaka ahari amafaranga yabo barazi kumwe yajira ategeza kugumaho mugabo twebwe abaperezida bacu baca bagenda amafaranga igihugu bakayiba bagaca baja kubaka à l'étranger inzu amajana à l'étranger ariko arasahura yaje avuga ati naho nuhavaje mu mfu ndafite icyo natwaye urumva abanyagihugu turiko turabibona Afrika ifise ibintu birenze urabe abantu bose b'abasavant bariho 90% n'abanyafrika nakubariye ubwo muce kuri internet urabe abasavant bariho ku isi benshi n'abanyafrika bafise ubwenge nuko nyene bagize ubwo bwenge bo kutamenya kugera ivyabo abaganga dufise benshi b'abanyafrika bamenetse imitwe bakora imidu abantu bakora indege abantu bakora ibintu birenze n'abanyafrika mugabo kugira ngo tubijane iwacu tubikorere iwacu dufate iyo initiative ntibikunda tugomba yuko tuguma ngaha muri Europe ukora leta igutwara amatax 20 nangahe ibice 20 bingahe kwijana ibindi byose ukirotrouva la fin du mois uri muri découvert cyane naho usigaranye amahera adashika n'igihumbi aho ndikomuga mu bahembwa amahera menshi arenze ukiyumvira uti yaba ndi muri Afrika nkaba nagize akayizine kankurira ikintu mba ndiko ndonka ngaha ariko abanyafrika tukanure dufashanye nimba ari igihugu umuperezida akijyamiye akajogira nabi abandi tugihagurukire turebe gukurikira ubufana umuntu akora inabi no kuri ariko se Jesse ego abazungu arakabazo nshaka kukubaza abantu bacu ariko nta muntu n'umunyafrika n'umwe nari nabona yishe umuzungu n'umwe pe umva Jesse ari ibintu bibiri nshaka kukugira kuki tubona ingufu nyinshi ku banyafrika mu gusenya leta zabo nziza ariko noneho tukongera tukabona izindi ngufu ziri kumwe n'abazungu mu gushigikira leta mbi ni ya system ndikunda kubarira nicyo ariko ndagusigurira icyo ntacyo gusubizaho gatoya ingene kimusubire ko ugira ndabura musubira ubwenge nubwa no en fait no kuvuga yuko leta yifashe babona yuko igiye kubasumba kubarenga rero bagira ishoboka byose kugira ngo bayisenye abanyafrika kubona yuko botera imbere ko bafasha gutera imbere kugira gutera imbere ibyo ntabyo bashoboye ariko abo gufata mu mugongo uwo muzungu ni ukugira ngo aguhe twa tudorare tungahe agufete agirisha akantu aguhaye kugira ngo uje kwica mwene wanyu kugira uje gusahura mwene wanyu kugira uje kwanga iterambere wanyu ubihuze n'ijambo n'akajambo bakunda gukoresha gati
ngo ngo akwiye gusimburwa ngo gutegeka igihe ngo yangwa igihugu sike ngo dukwiye gusaranganya duhereye kuri Kadafi n'abandi bose beza bagiye bamena amatwi gutyo basakuriza. Erega nibyo ni systeme kugira ngo uno munsi uhagiye nimba avuga ati jewe ngomba Afrika yanje canke igihugu canje afati ko ntiraba inyo africaine mugabo sico kimwe nkuko twebwe hariho inyo européenne hari ivyihurira kandi irabikwirikiza sico kimwe na inyo africaine biratandukanye urumva ya mategeko nyene apfuye adakwirikizwa biraba ariko ico niko ndavuga nico uko bobo barafise uko babipanze bagaca bakoresha twebwe dufise amaservo umenga aracuritse kandi acuruye. Nari guhaya akarorero urabona uno munsi turiko turavuga n'ishavu ryinshi kuko Wiringoma apfuye mugabo hirya ejo hahise ryari twariko turavuga n'umutima mu nda tuvuga ibintu bimeze uku bimeze nabi bimeze uku nuko mugabo inguvu dufise uno munsi cyo dufise ejo no mu myaka 30 twari turimo kurira mu Rwanda. Uno munsi rero turabe twitegura ibizoza mu nda. Today ndamutse nkwise brother umuzungu akaza akagupromit ndi ku buyobozi umuzungu akaza akagupromisinga ngo uzantsimbura wangambanira bro nivyo bakora barabagambanira ngo wangambanira uzantsimbura ndi ku buyobozi ngakwita brother iyo myumvire you can't kill me bro just nibyo igisubizo turimo gushaka muri iyo myumvire ipfuye. Jesse we yanavuze ngo menga ducuramye ubwonko komeza Jesse. Umuntu arakubwira ngo ejo uzamusimbura ukangambanira bro turabavandimwe ibyo bintu tuzabisobanura gute turabavandimwe turavukana mwana ariko ikira wa muzungu amategeko arabarinda ubu bashyizeho propaganda z'uko amategeko abarinda ntabwo natwe twatekinga serious action. Trump afite intumwa ze muri Afurika turazizi kuki twe tutazica tuzi kuzica bro ntabwo solution ugeze kubateka abazungu bateka mu isafuriya arabashiriza bro ntabwo solution ari reka turebe icyo twakarwanya. Why not ari intambara dukeneye kurwana hari nizo tukwiye kuba twarekane tuzirwana kuko intambara zose siko zirwanwa ahubwo ni iki twarwana twabanza kurwana imyumvire tukarwana n'ikiduhagarika kuko mbere yo kurwanya umuzungu tubanze turwanye ikibi kiturimo kituvukamo dufitanye isano abavandimwe bene wacu cyane cyane b'abanyafurika bakomoka mu bihugu Uburundi birimo kwicwa n'uburongoje akagwi kari mu Burundi Kongo iricwa n'umuyobozi u Rwanda rurarwanwa n'abananiranye kubaka igihugu. Reba ibyo bintu kuntu iyo kombineza imeze. Uganda irasenywa n'abantu Uganda yahaye ngo bakore mu busabe bwayo. Wagera Tanzania ugasanga biracuramye. Uyu munsi ni byiza ejo ni bibi. Babuze aho bifata. Tanzania nabo batangiye gucanganyikirwa. Kenya iraho ngaho ifite amoko n'umwongereza n'umuntu yitegeka. Byakura n'ubuyobozi bwahura n'inzara ya Afurika bikabyara abagenzi akavuyo kakavuka. Kuvuga ngo ibyo byose bikwiye kwibazwa ngo kubera iki. Kuki reka twume wenda Jesse ntabwo twakomeza kwicana twebwe ubwacu nk'abanyafurika mani. Ariko hari abo dukwiye gufunga, hari abo dukwiye kwirukana, hari abo dukwiye kunetariza ingufu bafite. Ubundi dukwiye kurabirako, hari nabo dukwiye kurabirako bamaze kugira intambwe n'ahari ntoya, bamaze kugica bamaze kutuma cyo kurabirako. Kuko no munsi nimba umuzungu ashaka kubarira ati wowe urya muntu umukureho nzoguheke menye ko nawe ni wahaja hariho uwundi uwo muzungu aza kubwira ati mukureho. Urabyumva?
kuko tudafatira none nka Uganda sivyo, nka Uganda, nka Kenya, nka Tanzania. Eske ibintu turiko turabamwo mu Burundi, muri Kongo, ndiko mvuga abantu tubana burya umuntu mubana hagufi, umuntu mubana hagufi, umubanyi wawe Jesse, ni ego. reka wenda mbafashe mbaha amakuru y'u Rwanda. U Rwanda rugihagarika jenoside yakorewe abatutsi n'intambara rubohoye igihugu. U Rwanda rwaje kugira ntabwo rwemeye nyuma y'imyaka 3. Bamaze imyaka 3 abazungu batararwemera, batarashaka kwemera leta yagiyeho. Amajiwo u Rwanda amajiwo rwatangiye kubona kuntu akora nabi bwabo bw'abazungu. U Rwanda ruvuye muri jenoside nta kintu na kimwe rufite, rurangije ruhagarika amajiwo menshi. Abanyafurika bagenzi babo aho kugira ngo babyigireho barangije bavuza induru ati u Rwanda u Rwanda neno rurarangiye, tugiye kurushira ku bindi bihugu, mwirukanye aya masosiyete y'abazungu kuko igihugu kivuye mu ntambara gifite byinshi cyane. U Rwanda ruti mugende, rwirukana UN mu gihugu. Icyo gihe birukana UN n'amajiyo menshi. U Rwanda rubaho. Umufaransa turamwirukana, bavuze induru bati nicyo gihugu mbonye gikoze ibintu, wirukana umuzungu nkande. Nijyo n'ibyanuza ari umva. U Rwanda ruragira, bahagarika inkunga, u Rwanda rubaho. U Rwanda rwakoze byinshi cyane. Ibi cyambabazaga ni ibihugu bya Afurika byarasakuzaga bikanarukira ngo rurarangiye, igihugu kirapfuye, ariko u Rwanda rwiyubaka ruhereye kuri ibyo byose. Ariko ntacyo bize mu kurwanda igihugu gitoya kidafite sura, kidafite iki, rukemera no mu bihe bikomeye rutaya aba bazungu nibagenda, ariko rukabigeraho. Ejo bundi ruti tugiye kumva mugende mufate ibihano, kuko umva mubwize n'ukuri, bamwe barimo guhendahenda ngo babigarure. U Rwanda rurimo kubabwira ati oya, ntabwo twe twabyumva, mubanze mubigumane ibyo bihembo. Nino abazungu bafite ikimwara cy'uko u Rwanda rutarimo kwemera za nkunga bahagaritse, kandi barimo gushaka kuziruka. None ntuzi ko ari no inkunga bari bahaye u Rwanda rukabyanka ave condition babahaye, bagaca borohereza. U Rwanda rwanze inkunga, izi nkunga abazungu barimo gushaka kuzizana. U Rwanda rwarazanze, abantu mwese mu byumva. U Rwanda buriya rurimo kwita bari u Burundi. U Rwanda rurimo kwita ngamurebe. Ibyo bintu ntabwo byigisha Abanyafurika, ahubwo dufite ibintu by'ibimara biza ngo kijika mukanda ngo ibaze nk'umuntu mukuru cyangwa abantu ngo n'abapoliticiye ngo nibo twifuza ngo bazayobora u Rwanda. No kuvuga imitanga niki, aza ahantu u Rwanda rugeze, rwanze inkunga, babyumve babyiteho, kandi rurimo kugenda rwiyubaka rutashingiye kuri izo nkunga zifite agasuzuguro n'akajagari. Abazungu babuze uburyo bazizana, baraza bisurisha bakigira, baririrwa inaha murababona, ariko baragenda nta nasezerano y'inkunga. Mu byita ibindi, mu byita ikindi kintu, ikintu cy'inkunga mu bivaniro. Nta jambo muherutse kumva umuyobozi mukuru w'u Rwanda bivuga ati n'ibi bintu mubigabanye, si inkunga, muyita andi mafaranga, muyita izina, muyazane atari amafaranga y'agasuzuguro. U Rwanda rwabashiriyeho owning it, murayita andi mazina cyangwa muyagumane. Baguhatira kuguha izi nkunga zabo kugira ngo bakwangize, bagukora iki. U Rwanda rwarazanze, abantu babimenye, kandi rurimo kwiyubaka, rumaze imyaka ingahe. Ngabo ko ababyeyi bacu babayeho bagahinga, wigeze uburara kubera ko umubyeyi atahinze ngo ukaburi. Izo nkunga zabo badushukisha, arizo zituma tunavamo abagambanyi. Ukaza umuntu akaguha $2, ugambanira umuvandimwe mwabanye ku rugamba. Bro, wigeze ubaho kubera ko umubyeyi atahinze cyangwa umuvandimwe? Twe dutunzwe n'amaboko yacu Abanyafurika, ahubwo ibiriya bintu badushukisha abazungu. Jesse nawe
mwumve ariko twakiriye Africa Sem na Nzayi Namba Beza Inamba, ariko mwumve urwego u Rwanda rugezeho nk'igihugu cyakabaye indorere cyitegererezo ku banyafurika. Ariko Afrika muri mu biki? Ngenda baza abandi banyafurika uko musinziriye muri mu biki? Hari byinshi cyane mwakora kandi mukigera ku bindi bihugu kandi mugafatanya n'ibindi bihugu. Rero tukaba dusaba, sinzi nimba wakomeza n'abandi wenda tubaha ijambo, nkaba nsaba ngo tugire imitima imenetse ku bihugu byacu, tureka kugira imitima imenekeye mu nsengero. Mu rusengero nta nubwo Imana izaguha ijuru, mbabwize n'ukuri, udafite urukundo rw'igihugu, kandi suzanakorera ijuru. Uwo munyayisirayeli ukorera ukamwihebera ukanga igihugu cyawe, iyo Mana nta nubwo ibaho, nta nubwo ari byo yakubwiye. Fungura umutima wawe umenetse ku gihugu cyawe, deja n'umugabane wawe bizanafata ku isi nukomera. Ijambo bataravuga barambirwa, twumva ibyo bavuga nabo amasaha ariko aragenda. Ijambo murarimaye nangwa hari undi wavugaga? Oya, ni wowe turi hari. Ngabo ndagusuhuje abandi bari kuri platform ye. Wari ubajije uti hakora iki, hakorwa iki? Ikibazo cyo muri Afurika tugiye kureba, abazungu bafite ikintu baturusha. Yes, ntabwo navuga ngo nabo bameze neza, hari ibihugu birimo intambara, ariko igiye kureba n'ibifite intambara babifite aho bituruka bitewe nabo n'ibyo bashaka kugeraho, kugira ngo batanarasha n'ahandi baba bashaka kugira ngo basigaze umwanya wabo. Ariko twebwe turwana intambara zidafite amakuru, zidafite n'agaciro, udashobora no gusobanura ngo uvuge werekane n'icyo urwanirira. Uyu munsi uburyo bashobora guha ikibazo ukagisobanura, ejo bakongera guha umuzindaro ukavuga ibitandukanye n'ibyo wavuze uyu munsi. Ikintu gikwiriye gukorwa ni kimwe, abantu barasa naho badakunda ibihugu byabo. Abihugu bifite amahoro, ikintu gihindura burya igihugu ni umuyobozi. Umuyobozi yabaye umuyobozi mwiza, abaturage baramuyoboka byanga bikunda. Niyo utagira nabitugushyiramo ye, yukoze ikintu nubwo cyaba gikandamiza buri umwe wese, ariko cyangwa nuko kiba kiri mu cyerekezo kizima, usobanurira abaturage n'impamvu bagomba kureba gahunda z'ubu bagezaho zifite inyungu ku bana babo. Ariko iyo bibaye byo kuvuga ngo urashaka kurwanira inda yawe gusahura, ahari ubwenge ahagiye inda nta bwenge buhaguma, ubwo buciyemo kugira ngo ushyire imbere inda. Ubu izi ntambara zo muri Afurika zose ziba zo mureba zose, nta ntambara idashobora kuba yakemuka ngo ishire. N'aba baturage bo mureba ni abantu baba bakeneye kuyoborwa akantu gatoya kugira ngo bayobore. Iyo bagukunda kandi ukora ibintu bizima, uvuga ijambo rimwe rikikora. Murabibona abayobozi bose bariho mu bihugu byo mureba muri Afurika ni bikeya cyane, ariko bitewe n'uko ibyo bavuga biba byerekeza ku nyungu rusange mu gihugu, ntabwo bavunika. Iryo bavuga riritwara. Rero hatabayeho rwa rukundo rw'ufite w'igihugu cyawe, ugakorera igihugu cyawe usa n'umunyahandi, ibivamo n'ibyo. N'ibihugu bindi byo ureba byinshi bishingiye ku macakubiri, akarere, ubwoko, ibiki bintu nk'ibyo by'ubujiji. Ariko ikibifasha kugira ngo bibe bigifite umutekano no kuba bifite abayobozi bazima. Kuko abanyafurika bose ugiye kureba uko nangwa East Africa uko twegeranye, ibitekerezo ni bimwe, intambara z'amoko zihoraho. Ariko kuri ako kantu Afurika uze kumfasha, wenda ngiye nshobora kuba nafite amakuru, umbwire umuyobozi mwiza abazungu bashigikiye. Naho hari ahubwo mwiza, abazungu umuyobozi mwiza wo muri Afurika niwe mwanzi wabo wa mbere. Abanyafurika ku kantu gasubiremo bakumva. Okay, natwe umuyobozi mwiza niwe mwanzi, umuyobozi mwiza ku Banyafurika. Reka komeze Justin.
umuyobozi mwiza ku banyafurika aba afite abanzi, aba mbere ni abazungu, kandi iyo bagize amahirwe bamuteza injiji zo muri Afurika nizo zimukuraho. So icyo rero nabonye kubwire ngo abake beza bahari niyo bafite n'ibibazo bashobora kwereka ngo bafite n'ibibazo kurusha abo mureba ngo bararwanirira abo ureba basahura ibihugu byabo. Ukoze neza. Ni gute tuzarinda abantu bacu beza? Ni gute tuzarwanya ibikoresho bibi by'abazungu? Aho ngaho niho ruzingiye, dushake solution aho ngaho nk'urubyiruko. Solution ni ugukuraho ubuyobozi buriho, ariko tuzarwanya, tuziruka gute ababi b'abazungu? Ubuyobozi bwakabaye buvaho hakajyaho ubwiza biciye mu matora nk'uko abazungu batujijishije bakazana demokarasi. Anyumva neza se nyumva uretse ubuyobozi bubi ntibuvaho burahindurwa. mwumve ni gute twebwe nk'abanyafurika tumaze kubona ko nta mwiza wacu bakunda, niwo mwanzi w'abazungu, kandi niwe nshuti y'abazungu. Uburetse CR7 twebwe nk'urubyiruko rwa Afurika nkatwe bireba, nkatwe ingaruka zose ari twebwe twabaye nk'intuza nka za ngoma z'abaporoso, ibibi byose ari twebwe batamika. Ni gute sasa rero nk'urubyiruko rwa Afurika nk'abanyafurika twarinda beza bacu? Ni gute abo bakozi babo twabikuraho duhereye hanze mu miryango kuri buri umwe? Ni gute mu buryo bwose bushoboka ku ntwaro umuntu afite, hari igitekerezo, hari y'ingufu, hari n'iyiki. Ni gute rero twarinda abacu beza, twarwanya abo babi? Wenda buri wese aragitangaho igitekerezo, ndumva ko ni kirekire, nabo uko wagisubiza n'undi yaba afite icyo akunganira, turunganirane kuri icyo gisubizo. Komeza umwanya no wawe kandi urakoze. Ijambo ni iryanjye ntabwo ndakumva. Yego ukubona ubuyobozi bwasimburwa n'ubundi ni uguca mu baturage bonyine kugira ngo basobanukirwe, bamenye icyo bashaka. N'Afurika bonyine, abanyafurika, abayobozi bo muri Afurika, kugira ngo bamenye yuko nta muntu uzava hanze nangwa se umuzungu uzaza guturanya. Mwihangane bace mu ijambo, uyu mugabo namukurikiranye ariho rusije cyane. You're out of topic. Nanjye ndimo kumwumva, niyo mpamvu atarimo kwinjiramo neza cyane, ntabwo arimo kumfasha. Ni gute twarinda beza bacu? Kuko wowe umbwiye neza ubuyobozi buzaveho ngo ubuyobozi. Ni gute abanyafurika twanamba ku buyobozi bwacu nibuveho, sibyo? Nibutwarwe n'icyo kibi. Ni na gute abanyafurika twese ni devoir twakuraho icyo kibi gikorera abazungu, duhereye mu kurinda byiza dufite n'ibibi tukabikora. Nawe tumugize umuyobozi, nawe ntabwo yabasha gusasisuminga abanyafurika bagire se. Oya, twebwe biratureba. Hari ikintu kireba abanyafurika, sinzi nimba mu byumva. Twebwe biratureba. Ikibazo kiragira igiti. Ese mwa mu rugero rw'ahantu umuyobozi mwiza abazungu bashigikiye wa Afurika? Twese turabyemeranya ko nta kivuga African. Nimba ntacyo rero, nimba barwanya umuyobozi mwiza, uburetse Justin, noneho icyo kintu twese tuzi tuhuriyeho tubona, ni gute twakirinda? Ni gute noneho icyo kibi batuzanira twakirwanya? Ngabo reka nze uyu musaza mufashe. Ndumva hari ukuntu arimo kuvuga ngo ngo kuvanaho ubuyobozi ngo tugashyiraho ubundi, ariko still buracyari ubuyobozi bwa Afurika, kandi ubuyobozi bwa Afurika bukorera mu kwaha ku bindi bihugu byo hanze. Kandi uko bigaragara, uko murimo kubona ibintu, aba bagabo barimo barashaka gukubitisha ibuye irindi. Sinzi na murimo kumva ikinyarwanda nkoresheje. Bashaka kubitisha ibuye irindi. Umwanzuro n'uyu kugira ngo turinde abeza bacu, nuko twareba ari amabuye ashaka kubitisha yandi. Kubera yuko iyo wiyemeje kujya mu mutwe witwa uradusakurije. Ni ukuvuga ngo tugomba kwitonda tukareba ari amabuye
ari amabuye ashaka kumeneshwa ayandi, ari amabuye tukabanza tukayaroha mu nyanja. Natwe icyo twazakora ni ugukubitisha ayandi amabuye, natwe tukakubitisha ayandi. Njye nicyo mbona. Naho byo uvuga ngo ubivuze neza, nuko ubivuze mu migani, ubivuze neza cyane, ariko ubivuze mu bwiru. Sinzi wenda abandi ukuntu baza kubisesengura, ariko nubwo buryo pe igisubizo ndumva ari icyo. Wenda hano ndi kubona harimo abantu nk'aba Justus, nk'aba JC, CR7, ngira ngo mwashatse kumva icyo nshatse kuvuga. Reka wenda mbishyire mu buryo bweruye. Abagabo baje muri Afurika baca muri bamwe kugira ngo ubone ukuntu bakinagaza Abanyafurika, bakinagaza Abanyafurika bakoresheje Abanyafurika. Kino kintu no mwacyumvise? Hello? Yego. Nongeye icyo ntekereza ni kimwe. Nuko bariya bari mu gukoreshwa. Twashaka uburyo natwe tubone neutralizinga kuko ntacyo baba bakimaze. Ubundi natwe tugaca mu dutekereza ko bashobora kuba badakorana nabo. Natwe tugakorana nabo ariyo kugira ngo tubungukeho imbaraga tukabakubitisha bene wabo. Nta kindi nicyo. Icyo nashatse kubabwira. Nta bundi byo kuvuga ngo kuvanaho ubuyobozi, ngo ugashyiraho ubundi ukabusimbuza. No. Turi Abanyafurika twese. Hari icyo dukeneye kugeraho nk'Abanyafurika kandi twasigajwe inyuma. Kandi ibyacu abadusigaje inyuma nibo bakoresha ibyacu bagatera imbere. Biratangaje kubona ko muri Afurika kuri iryo jambo wenda vuze, reka ndinenge ukuntu cyangwa niyunganira ukuntu. Urumva batutamitse ikintu cyitwa ngo ubuyobozi bwa Afurika ni bubi, sibyo? Na bwa bundi bwiza tubufata nk'ubuyobozi bwa Afurika ngo ni bubi, kuko iyo ari bwiza tuburega demokarasi tutazi icyo ari cyo n'igisobanuro, kuko uko tuyikora ntibayishima, babandi badushimira banatunengera, sibyo? Urumva kuvuga ngo wa muntu mwiza turimo kugendana utatuteza imwiryane, ahubwo ukora cyane dukorera, tumwita umunyagitugu, tukamwita ngo amaze igihe mu manda, tukajya muri manda. Sinzi nimba mubyumva. Ndabyumva cyane. Icyo gihe cya kintu tubeshwa ngo ubuyobozi bwa Afurika, niyo nyito twabonye nziza yo gusenya abo beza bacu. Turi kumwe? Ariko ni nayo mpamvu nabanje ndababaze ni ese ninde mwiza muri Afurika bayibashigikira? Twamubuze. Nta muntu mwiza muri Afurika ukorera iby'abaturage be ushigikirwa nabo. Sinzi nimba ku kantu mukumva. Ni ukuvuga ngo igihe rero bo bazavuga ngo ubuyobozi risha icya cyiza batangiye kukwangisha, icya cyiza bashaka gusenya. Rero kurinda icyo cyiza cyacu sasa ni ukubanza gusobanukirwa barashaka iki, kuki baduhitiramo, kuki ari bo badufitiye impuhwe, kuki ibibazo byacu bibareba. Bikagera naho babwira ngo umuyobozi yanze inkunga zabo, bagiye kwicisha abaturage inzara. Ese tubazanye umuntu wanze inkunga z'abazungu bisobanura ko Abanyafurika bagiye kwicwa n'inzara? Ese uwo muzungu ategetswe kutugaburira? Aratugaburira